I dobar dan ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Crazycrafta. S vama je Noah. Evo, skin. Znači, danas pravimo tutorial kako nekome pokrasti iz chesta. Naravno u multiplayeru. Prostite. I kako spriječiti krađu. Joj, ovo je još. Sad. Samo malo. Znači, sve što nam je potrebno je ovo. Opa, ne. Samo ovo. Malo sam se žežno. Već imam prugu. Znači, pruga. Samo malo. Tako. Chest gore, znači i pruga. Opa. Tako. I treba vam lijevak. To pravite ovako. Znači hopper ili lijevak. I treba vam ovaj minecart. Ili vagon. I sad vagon stavite dolje i lijevak gore i dobijete vagon sa lijevkom. Samo da stavim. I evo ga, vi sad samo pogurate. I oni cure unutra. Eto tako pokrasti iz chestova od svojih igrača. Opa. I sad još kako sačuvati chest od krađe. Stavite dolje ovako dvije peći. I ovako dvije škrinje ili jedna, svejedno je. I stavite sink. Znači imamo 3 singa. Ovako napišete. Znači private. Tako. I sad taj chest samo vi možete otvarati. Ali oni vam mogu pokrasti. Znači nikad nemojte stavljati ovako, na primjer, još jednom private, zato što onda će vam moći svi uzeti, jer će pisati more users. Znači svi da vam mogu pokrasti, znači ne. I stavite tu isto tako. Znači ovako. I dolje isto nick. I na ovaj. Samo ovo. Znači samo shift i desni klik na to i ono će vam ovako da edit sync message. Znači ovako. Opa, ne. I dolje svoj nick. Joj, ne. Joj, šta mi je? Dobro, biti tako, ne se sad zamara. I to je to. Znači, oni vam mogu sad pokrasti, na primjer, ovu peć. Samo ovo. Tako i ovo. Ali nemojte ništa stavljati u nju, zato što mogu vam lako pokrasti iteme iz nje. Ljudi, to je bilo sve za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!